In-nies għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-politika. L-10 prijoritajiet tiegħi se jagħmlu d-differenza fil-ħajja ta' kull individwu Ewropew, fosthom ukoll il-Maltin. Europe has a lot of impact on today's daily life of the citizens, and that is what we want to show. We want to give a clear idea for the future of our continent. For example, strict and strong border control. The state decides who is arriving in Europe and not the smugglers. We want to clarify the final borders of Europe. We don't believe that Turkey should become member of the European Union. The socialist thesis in another way. And finally, we will have to care about our environment. So I'm looking for a global ban of single-use plastic on global level, that we can protect our oceans and our environment. That are clear promises from the EPP towards the citizens, and we look for a mandate. We ask for support for our ideas. Sostna dan il-kandidat tal-PPE għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea u ċ-Chairman tal-istess PPE Manfred Weber, fejn matul il-ġurnata tal-ħadd ħasem f'diversi attivitajiet ambjentali madwar Malta, kif ukoll kellu laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Waqt din il-laqgħa, Adrian Delija u Manfred Weber tkellmu dwar kemm l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' taħdem għal kull individwu madwar il-kontinent kollu. Hemm bżonn li l-Maltin ikunu marfa aktar dwar kemm l-Unjoni Ewropea tista' tkun ta' benefiċċju għalihom. Adrian Delija saħaq li bħala pajjiż għandna nkunu iffukati fuq il-problemi li qed taffaċċja Malta u li jistgħu jkunu wkoll issues li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea. Il-Partit Popolari Ewropew huwa dak il-partit li se jitratta l-bżonnijiet ta' kull individwu Ewropew kif ukoll tal-Maltin. Min-naħa tiegħu Weber sostna li għalkemm Malta il-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea xorta għandha ħtiġijiet daqs kull pajjiż ieħor membru. Tkellem dwar il-problema tal-immigrazzjoni fejn tenna li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn taħdem aktar għaliex bħalissa qisha għadha mhix lesta tieħu l-passi meħtieġa. Il-ġurnata ta' Manfred Weber bdiet b'tindif fil-bajja ta' San Ġorġ f'San Ġiljan. Hemm tlaqa minn grupp ta' żgħażagħ li ħadu l-okkażjoni jitkellmu miegħu għal xi ħin. Huma urew it-tħassib tagħhom dwar l-isfidi ambjentali li qed jaffaċċja pajjiżna fosthom fil-bliet u l-irħula tagħna. Weber sostna li kulħadd għandu jagħmel l-almu tiegħu sabiex Malta tkun pajjiż aktar nadif. Wara huma rħewla lejn il-bajja fejn ġabru l-iskart u l-plastik li kien hemm. Fi ġnien effekt sebejjer fis-swieqi, Manfred Weber intlaqa mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u mis-sindku tal-lokal Noel Muscat. Preżenti wkoll diversi kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Manfred Weber u Adrian Delija ħawlu żewġ siġriet f'dan il-ġnien fejn il-Kunsill Lokali għamel tisbieħ varju fih. Wara flimkien mas-sindku u mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, iċ-Chairman tal-PPE kellu l-okkażjoni li jdur madwar is-swieqi u jiltaqa' ma' diversi residenti.